Hello, Lakeshia, Iram Naubing. DPG 125th Nitre Hui Wangina Ot Saramamanda, Ajizimikshola, Church Kajun Kawiaron Lana Ot Mangara Quinquennial Lishitale. Nana achi haka da da ralaga nung sanla kay na panitiwi bang ot sa da klay hitay laga ring panay songay nay amay na nang sot tauping ni ki hang chupon ngay klay panitiwi maram ni hita hakamaha ni dre sam hangdak lay itum sai or wang ba khamahai gala rimpa mai thigji mathan mai thigji atam saser se ji hangai je nang soda leksyang so nobing mga song ot putung khalay dak lay itum tongan nala atam yang shot ming rok laga jikat ngrok laga itum ot mga he kui laga ringka pa kaman thane ne itum ni dre he kasung lang inam yang kui faisa se ji na tum ni hang kangai ne Ili itu ari hi group hi si langli wen ne jani tu mining yang tonga or sang le ko sadle langni we na ja gata we na ra da klay ne thada tala kay na ra laga nung sanla kay na thun order sa mi da klay hitay laga ring panay ning shinay ari hada DPG 125th Nitre hi mion gida hada hakla kay na sai da klay hili nana ki expect sa li klay chila ka hang mi okay Reverana isi Tangkhul luyam le dekle mangla li hya ka le shida khui khmi ngatang khui khmi jingum sha ka ham phanga mapuda phanga ka ka sung hi itum Tangkhul naw ko tongana dalaga na baptist itum ko tongana ra laga Reverend wi mingli masot ka chikat ka chi hi expect sai Hello Jakani nani na kibaksa to Hello, ina aming paning mi shingnai suinin. Ina Myo Baptist Church ne arui hili hall semda gane ni incha sa ka sa tan sa le dang. Ojana ili pungkan hoye ila hori in charsa kane ina jingdo jo pastor hall hi yang laga hagla kai na sa khai thai jena capacity hi kya khoi jang ka da sai le to I thum nang ram dang ni mi mku gai na tim ko da phang jon ni. Hani thi hada hagla kai na sa gi da beyond gi da na sum na hada khangran sa da le thai laga ring phan na ye na sum da la hi wi phani thi we na ki expect sam me le chila ka ni da itumna aniti gasahi pau kham thara sungda jingum sa kham gadap na ka sunga haili itumai phasarin mang kham yon ba maningla itumai mangla rinla kala Tangkhul wi le gisila matai sang khwai itumna jili ka haul got ka sane aju itumai phani thili Tangkhul gadong li welcome ka sane kala itumai watsa da khli arui thada wachana la hangai re itumai church wi mi ka chung kana itumna pau khmi adam ni ring phala ge na khrane khaga jigtha pastor digan spingwa itumna ma kho salala atumna ra chikat lega lanai na la bong chu hina jon mi ka klena jena itumna chu phani khoi khraina Tangkhul wi bangwa mangla rin pasarin chung mai kharda chui mai kharda etum matai sangra ge chui ma hakla khai expect ji chini
Christo Imingli Halelo Legishia Iram Tangkhul outside Gore Achi Nitre Quasquicentennial Quinquennial Fellowship TPG 1 to 5 the Mion Gidakle Ili Natum Sai Goruna Seasa Midale Kalakatom Midale Chuivangaida Vivrana so mida itum ot mangalak chunga kweire Chiwang ning shiko reli misot mi itum li Vivrana pa ga kwi ho ga kwi ga pang ga kwi wi ni tre ko hol kung kami wi ni tre hi itum sai kor mayon lak se wichum now sai kor razang milo ni phu ga jiva Christo wi mayang da invitation la ka tong khali mi khwai sa da lai Marashung Salala video hena Natum the young Quilica, the Tublik Holakna, Gachika Laklo. What Bangaka Chunga Quifire, Arira, Natumna, Seaga Sali, Lai Milaklo, Glenatumna Mishap, Natuma Adamruno, Sinalu Balerno, Rivrana Sami Kaiva Mikai Sai, Gorigi, Shan Quida, Panin Quida, Rivrali Ningashi, Aina, Chikat Mikawai, Ina, Kapolakne, Gala Ishi. Program committee we Mayuk Sada Kala Tangkhul Baptist Churches Association we Mayuk Sada Ina Sai Kodali Kangakau ne Kapone Sai Kodana Krazang Serlo Ayali Bumza Dekle Sai Kodala Kawai Sami Lakro Kijihi Nutumli Pokai ne Kalika the Mungar Sada Nutum Seaga Sali Lai Lak Galo Nutum Nang John Kami So Kami Kala Seasa Aina or Manga Junga, Quihide, Quidale, Quiva Furuko, Adamji the Seasa Roxy. Ishlahide.